Klapen bitar susu unewi breu ubade unang Sweden ya kirim Muslim kibadan hakeleng caka Middle East da kaba ura da kalama Israel baju pada kecat Jong-u ya kakot niam caki Muslim kata kakuran. Kane ke jingle ju uneu breu klapen bitar klep sisa-sisa ya kirim Muslim hak bakari Iraq bat kari Turki mentak la berngam balda kari Sweden kamlai uneu breu kari Turki bat Iran umbanse ken tebet tanghi dalade ya une ubreu kajing bitar jang kiri Muslim ya une ubreu kadai ambo rai ketika lama Israel hendaki la bitar namar bau yo dak kecat ya kakat niam kakat kerpang jangki Muslim haki benai ki baladap ro la sakhi bau ne ujo hi ubreu ulam mei pai ba ha ketika nang ba Stockholm hapo ri Sweden hi pada haki benai ke baladap uneu breu la thang sendan yak kat bakuran hak baki pulet cek Sweden ro kim simla lai uneu breu hendek la supet kai hendek la yada penban ya uneu breu bon thang yak kat bakuran يا دجال شو روحك تلج خوات جبال جبال بكريسة ما تنور جبال والله جبال كلب محمد صلى الله عليه وسلم هارستوشن انت جبال انت جبال بس كم